Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Haka kat sauteri urisa arajar arpo. Kat tuk aningut kisamla nakasnong mau panyo. Kat baki dang yak kijat bandai celaka kam kejam. Ling baka surok PWD ke badan hakawai ke benta. Hapo kasnong jongki. Kila lap badan kejing payah ke surok. Hadian bagi lapet banyak. Kila isuba ba imat kadan kekinjat hliu syapo ke surok. Kumta kila persang ban share da udieng. Bat maria share ke surok kakini ke benta. Kalahap kensan syapo bat kila lap ba don sisa kekinjat hliu ni kenjak krem hakini ke jaka. Bat kenang bagi pat ba kin light nak jing mensau kini kisamla kila penyeng no daki dieng hakini ke jaka. Syuk-syuk dak jing simkia ke office PWD Road Subdivision Nongklau. Ya kini ke jing pay kini ke surok lala ban maramot no menta kesengi ke kat santerik urisa orajar arpo.